Oh, Denise, uyivile ingoma yama-7 ithi uyanipintsha libhruku. Uyanipintsha libhruku imoskini le ndoda ayidala ukuthi ingathapela into eso. Hayi wena umphumela lo wokurekhoda unasebhlekulebula ayikho imvula. Wadla amakhuju. Wadla mnethu. Nesola nalala mboleke skinny jean. Phela imazola ikhule nge-hipster. Denise, uqinisile. Dodo, imantombazana yaganaphi ikakile nalingana inyama yayithenga imakethe nalingana makethe iningi izinkomo emzini kababa. Cute face, izibuno ngathi indlovu yanyamalala. Akunakinga, idunu yakhona ngathi lidolo. Niyithanda injalo. Choma ntombazana nafa emathamba ikanyoko. Iyale kubiza ngala islender sama catalog. Slender my x-ray. Nayigcuna ukubonakala ima-appendix. Dark bone, black never crack. Uyayizwa bo. Wadlula mnethu. Shange moya. Wadlula njengefrupa. Denise, imuntu nebhati ndoda. Selichomela nayi laba beteshwapha. Buka nje itibuni tigcumukele phakathi ngathi open bracket. Nawe nje uyasoma ngala ngathi uyamtshela. Wemna athi unkubujo ukuthi man ugcina nini kona kuvele ukuthi uyetibuka mnethu. Nizibuka manje ngoba nako nikhona. Niyazibona. Nizibuka kanjani? Sibuko. Hayi ngisho kuyohlola impilo. Ugeze uphalaze upite usame kuvula indvoto yakho. Ungaze uqhomele la ngilala abamnyama. Hayi, ngane yami, yiwe oyazi izinyanga. Mina kimi uyazi, kwabheda. Siyenza kanjani? Kwawonakala ndoda. Hayi khululeka mnethu ntabe sengikuphelekethela lapha kuProfessor Cm Lekhuleni. Ngoba indlela ngiyathi ukuthi mina impilo ya edithwa mnethu. Bantu abathanje ukuthi uphumelele batakufaka iqito bakufaka amabhadi makhubalo bakufaka emalumbo bavala impilo yakho so na umuntu ufuna uwende lokuthi uva uyihlola uva upita uva ugeza uva ucheka ukuthi kusahamba kahle uyakubona manje professor ke imfoto yakhe lethi ukuthi asithi umuntu utawukana ke isidudla mlomnyama mlungu slender puthununu utawukana nalelo bhoni ke uphinze ugana na imvoto ngiyakuthemba blue imagogo yasima. Hayi siwa dark and blue wena asana Ndala sifile yonke ke sehle sika gogo eSwatini sikhuphuke siyophumela eMaputo. Naye iyanza leyo ke uthi Professor ke Cm Lekhuleni sinitshele bongwane ukuthi usesekona kanti futhi usasebenza nawe unelibhizinisi ufuna ukulikhulisa ufuna emathwasani uyathwasisa noma mhlawumbe ke ungumquli ufuna ebalanzela abanyenti ungumfundisi ufuna ukugcwalisa bazalwane konke lokhu noma ufuna umsebenzi ufuna ukuhlola impilo yakho ke ufuna ukugeza uphalaze upeyite kwente konke lokuvula inhlanhla usakwenda lokho ke namhla lokho ngepha indzaba lenkulu uthi sitshele bantu ke ukuthi inombolo yakhe leni itayele lebonakala kuma video akhe angaphambilini naye lethi 063 642 5197 ihekhiwe bongwane ningasayisebenzisi ayisasebenza akasatholakala kuyo inombolo la tayisebenzisa ke nyalo ithi 07842766313 inombolo la isebenzisa manje ke usakhonsulta ke professor ke ungamshayela ke kuyo inombolo akhona ke ukuthi akuside inyanza le uyatholakala kudo donke futhi indlela zokuxhumana ukhona ke lapha ku Facebook uyatholakala futhi na ku website yakhe usasita abantu ke Professor Cm Lekhuleni mshayele ke namhla utshintshe impilo yakho kanye inombolo latholakala kuyo ku WhatsApp ithi 081 809 2820 uthi Professor sinitshele ukuthi emasejari akhe leniwatayele ukuthi asebenza solo asasebenza ke kuseSwatini kusemaPuto nakhona lapha endaweni Central Sifali asasebenza emasejari kanti futhi uthi na ukwangwane kuhle ke ngobe ngeti 10 uthi akhona ngalapho kuna inyanga lapho kwangwane ke engwane park